Nahajî em ê bibin konserekê. Hunermenda Rojhilatê Kurdistanê Yelda Abbasî û Koma Trio Sêreng ku tê de hunermenda Keça Hozan Dilovan Nûrê Dilovanî û du müzîkşenên Alman tê de ne bi hev re konserek li darxistin. Em ê him beşekî ji wê konsera wan temaşe bikin, him jî derbarê xebatê wan de me hem bi Yelda Abbasî re him jî bi Koma Trio Sêreng re hevpeyvîn kir. Em ê hem jî li wan temaşe bikin. Temaşevanên hêja niha em li bajarê Kölnê ne û îşev konsertekeye hunermendê Kurd û hunermendên Alman wê bi hev re konsertekê bidin Koma Trio Sêreng li ba me ne. Heval Nûrê û hevalê wê din niha me wan nas bikin. Heval Nûrê Keça mamosteyê mezin dilovan ew jî salê dirêj bi müzîkê re mijûl dibe kemanjenekê hêjayê. Heval Nûrê pêşî em him te em weke hunermend nas dikî ji bo temaşevanê me bi Kurd asî him em te nas bikin. Tuşkengî bi müzîkê re mijûl dibe û hevalê te em wan nas bikin tê ji me tercîmaniya wan jî bike. Ez Nûrê me ji Ermenistanê tê min te jî got û min xwendina xwe kemanê vir li Almanyayê çêkiriye. û ev çend sal ez li Almanyayê me karê muzîkê dikim û dersa didim, konsera dikim û li üniversite çend sala me werjî wek docent dersa daye. Hevalê min Laya Genç, ew jî Alman in, Beate Wolf. Laya Genç ser piyanoyê lê dixe, ew jî piyanîstekî pir baş e û jazz, bi taybetî jazz piyanîst e û stranê jazz jî distirê. Gelek jî hatiye û serkeftiye. Aynî wisa Beate Wolf jî ew jî ser çêloyê lê dixe, ser trompetê lê dixe, ew jî ser xwandina klasîk, muzîka klasîk û jazz xwandiye û em bi hevra jî muzîka Kurdî lê dixin. Demek berê weke Koma Trio Sêreng û ketin pêşbirkekê li Almanya pêşbirkeke neteweyî bû û ez dizanim ku hûn wê pêşbirkê jî bi ser ketin bûn yekemîn. Hinek dikarî qala vê pêşbirkê bike tiştek çawa bû, çi rengî hûn ketine, çend kom tevlê bibûn? Ew pêşbirk kreolê vetbewerb dibêjin. Navê wê pêşbirkê kreolê ye. Gelek bi nav û dengê ji bo muzîka cîhanê ye ew pêşbirk. û me jî serî lê da me got em biceribînin. Em nizanim em ê bibin an nebin, em ê serkevin ser nekevin, me got em ka muzîka xwe bikin. Trio Sêreng û tev me jî Yelda Abbasî Stranbêj me bi hevra wê pêşbirkê tevî lê da, serî lê da û bi rastî jî em bûn yekemîn, em gelek jî kêfxweş bûn û ji bo ne tenê ji bo xwe jî ji bo muzîka Kurdî bi taybetî wek çar jin, du Alman du Kurd û em gişt bi hevra muzîka Kurdî lê dixin û muzîka Kurdî serket bi rastî ew pîroz tiştekî gelek pîroz. Hevala me jî mijî pirsin ji dervî wana ew mesela ez merak dikim Hozan Dilovan godar kiriye jî ba? Wala ew tev Hozan Dilovan ew godar kiriye jî lê xistiye jî. Ja, natürlich, Mamoste. Natürlich kenne ich ihren Vater, ja, ja. Und ich spiele auch sehr gern mit ihm Musik, seine Musik. Hene, me hadin dîsa du konser hene saleke mayîn, me ha pênce bawerim konser hene. Em ser sekin ne konser çê dibin. Em tev Yelda jî bê Yelda jî wek Trio Sêreng jî tenê jî û muzîsyan ez bawerim her tim jî konsera çê dikin û lê dixin û yani. Lelenar, az barfem, 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 lelenar.
temaşevanên hêja niha jî hunermenda hêja Yelda Abbasî li Bameyê ew ê jî îşev bi koma trio sê rengir derkeve berî niha jî bi çend konserta bi hev re derketibûn. Em Yelda Abbasî herî zêde bi strana meşhûr Lêyarê nas dikin. Yelda xan em te nas dikin lê ji bo temaşevanê me bi Kurdasî tu dikarî çend gotina xwe bidin nas kirin. Yelda Abbasî ji kîjan bajarê Kurdistanê ye? Kengî dest müzîkê kiriye, kengî hatiye Ewropa û nihal kud jî. سلاوادم باش تماشوان هجا گلک سپاس از یلدا پسیما جا ساله از پر پچوک بوم جا 4 سالگی دا من دست بکر سا خواندن و دنگ بجی یکم موسای من سا دنگ بجی دایکا من بوم تانه هاجی دایکا منه از جا سن 10 سالگی جی دست بکرم فربونه دوتار از جا خراسانتم روژالات جا سال 2016 از جا ایران درکتم و چوم ایتالیا از لا ایتالیا لا کنسرواتور جوزپ وردی لسر موزیک از فربومو مدرکم من لسر موزیک کلاسیک هست باروک برای 2 سال 3 سال جی از هاتم آلمانیا و زفجیم و نهاجی جوجک کوچیکی من هست بو روژی پیش از دخوازم خباتی تا بپرسم یعنی نه تو کما تریو سرنگ دردکوی مجوان جی پرسید روژی پیش بلکه اون کنسری جدا بدن لی وکیدن پروژه این تهنه ده هلا موزیکالده بکتریو سرنگ یا نه از بخار yani hem komi hem şahsi ya da belki bir hünermend dedin projeye te hebin yaji projeye ten şahsi hebin konser dibin albüm dibin klip dibin بتریو سرنگ کو پروژه من زده هیا مگوت کو ام دخوازن کلیپ نو چه بکن سال نو سال 2025 ام دخوازن تور مزن چه بکن به هنرمنده دنو کمادن از خوا به دایکا خواجی درده که بم سر صحنه به دایکا خوا از به هفجنه خوا درده که بم سر صحنه گا کمک دنجی ل ایران هنه همو گچن اونا جی همو گچن به ناو نازار از باورم که از بچم ایران یعنی ام به هفرا از اگر کو از بکارم هرم ایران از دخوازم کو او کمک خاجی ل ایران جی تشتک چه بکم کمک من جی دن هیا اونا همو دو تاروانن به ناو ما ام به او کماجی از دخوازم تشتک مزن چه بکم بله امید مراب کلاجن بنده بن سرکفتن دخوازنشتره گلک سپاس عمری که از رومی ما بلی دلالی از رومی ما عمری که از رومی ما بلی دلالی از رومی ما از او تو عاشق باره بخیندی سالا تجار خفناکی گره هرین یاره و گرینن یابرالله من ما برینن ورن حال من ببینن یا دل من و لای لای دل من و یا دار بر دلای لای جان من و یا دل من و لای یار دل من و یا دار بر دلای لای جان من و یا درد دل من کاریاله یاره لیاره حواله غصان جان من خاریاله یاره لیاره حواله دیدار مایا قیامت ای گل ناره دیدار مایا قیامت ای گل ناره گل نرگس شکوفا زد و باره نمیدونم چرا غمگین و بشو نمیدونم
چرا غمگین و بمشو مگر عشق تویم حاصل نداره آی مگر عشق تویم حاصل نداره گرفتارم تو کردی چون این زارم تو کردی ببستی با رقیبونه تو پیمون ببستی با رقیبونه تو پیمون میون سجون خورم تو کردی آی میون سجون خورم تو کردی